Давление деген ат менен Раздан Равшан Палван кептир мына. Курсан Палвандын улагыга. Равшан, бу Разда сенден башка улакчы жокпу? Жок болуп кетти, улакчылар. Неге? Эми сен Бардыгы суук деп жатат да үйдө. Үйдө жатабы Разчылар, а? Суук деп келди деп Раздан маста. Раздын агырыны деп, а? Равшан малда күчтүү чапкансың, а өзүң, а? Салам. Кайтыда чапты келди. Бу сага окшош улакчылар чыгып атабы азыр Раздан? Бар энди чыгышып атат. Чыгышып атабы? Катталар, кичилер. Биргалашып чапып атабыз. Мына Равшан Палван давление деген айгыры менен. Мен яман осол кылчу. Ооба да. Осы өзүмдүкү деле алып келейин да. Baya oşluqlar ham kelganda. Бекмырза Караханды айдачы кичине нар жак бер жака. Ушул ат өткөндө Көкталада ham Орутода турду эле. Өтө күчтүү ат экен. Бекмырза Палван бир тайга салды азыр ушул ат менен. Карахан, а? Бекмырза кандай болду анан чыгышы? Өтө оор экен торпак. Өтө оор экен. Палвандар жардам менен алды. Орутода жардамчылар деңгээли канчалык болот торпакты көтөргөндө палвандарга? Палвандар бири-бирин тааныйт. Ким алган болсо ошого жардам берет. Бири-бириң, а? Карахан деген ат менен экен, а? Мирлан Темир расават салууда мана. Мирлан Темир сал, жемжеген атыңды. Сал. Мирлан сал. Tayzilla palvon saldı hazır. Kılıç aka geldin mi? Bir aylandırıp gelip kılıçka sal böyle can kara dövdögü. Tayzilla çöde. Çöde dostum. Tayzilla'nı kese men verem Tayzilla'na. Men de. Birinciden assalamu alaikum ardыңыздарга. Şu yerde oyun kulku şirin atı. Şu toy kılanlar İlahim жақсылық үйен üstte жүрсін. Allahu Ekber. 2000 айтылды деп Tayzilla palvon. Rahmat. Alaşaka. Tayzilla aka qaysilat bu? Özüzlü burulatdı. Bunu көп жылдан бери чабасыз, а? Көп жылдан. Жакшы илтерге. Торпак оор окшойт Tayzilla aka, чыгышы жаман кыйын болуп атат да. Oğru жақсы. Sizge oğru жагат, а? Sizde katta palvonlarga, а? Boldana kılıç gelin. Mayır. Bugün Orguda Kursan Palvandın ulağı. Çalan. Bir aylandırıp apel mayırga taşa veresin. Güçlü palvanlar keptir, İbiş palvan. Orguda bunday çıgala geldi. İbiş kanday? Ulak başladın abi? Barra bolunca bollek be. Yemele geldin abi. Bu Hasan ha? Ha Hüseyin palvan ha. Bir gana sağa gana soruna senden gana ümit kılağız.
Şu meni jenime de Koçkor'da uğul versin. Şu balaga versin. Avtomobilge şu yerde uğul yoklar barmaya versin. Şular katlarında şu jenime de versin. Amin. Allahu Akbar. Raştaka aylandırıp gelip bana Ha başaka attın çoğunu minip Kılıç. burası. Abaş kurtarmadın. Yapma. Ver sen de sen. Raştaka. Kaşaya verin. Anaka. Nurdu'yla Ha baş palvonga bir koy. Nurdu'yla zamanla sevke. Palvonlar. Bir koy verildi. Nurdu'yla zamanla taşaşı sevke basın. Kurtar. Raştaka. Bu kamerasıyla kaçtı. Pasay. Kamerasıyla kaçtı. Kendisi Doğru düzgünlerin sana rahmat. Allah Teala'm niyet kılıp Allah'dan tilegen dileklerini orundasın. Şunca kelgen palvonlardan duaları Xudo kalasa töstesin. Büyükçe bala çaqa tuğandırman. Rahmat Raştaka. Hoş geldiniz. Hoş geldi. Kamazın arkası ötüp hoş geldinizler. Arkaca koyatınızlar mimanlar. O sizge, senteke sap koyuyoruz. Yolda çay içip biteriz. Taşaysın, serkalasın jogarga tay. Yerge düşsün karamama çıkın. Mimanlar, arkaga ötüp hoş geldinizler. Hoş geldi. Aman palvonlar. Aksakallar, mimanlar, vardınızlar. Namazın arkasına ötüp hoş geldinizler. Musurni konteynerdi, canlı, hoş degen konteynerdi. Musurni paketler var, şoka sap koyasınlar. Palvonlar öz ortada. Kotor. Nurdu'yla barıp taşarsın, serkalasın. Aydar palvon aluda yerden. Aydar palvon. Özge keptir. Kim katardı? Torpaq oğur eken sağ. Muhammed gelişketin kamazın aldığa. Aa mana milyon menen. Deme ortada. Kamazga gelişket. Kotardı. Tak. Simik kotardı. Simik palvon kotardı. Aydar Başka eken. barıp taşarsın, palvan, serkalasın, jogarga tay koyular, tay. Başka barıp taşarsın, serke, jogarga tay. Kimde ketdi? Baskı samangayda kim basanlar? Ruslan palvon salып alыптыр. Өйдөгө тайга. Ildıyga samangaydaysın. Өйдөгө Руслан palvon алып. Kaçı? Ya takaş, çekege çıkıyor, kamazga çıkıp durumda caş bollar. Ылдыйга Eleman palvon alып. Ama şimdi baskınlı naraga eleman serkege jetkiriptir. Mana sudya meykelde. Bol elemanı kese eken, elemana serken vergile. Yanlı kaygap gelen adamı kese emez eken. Жерге düştü, жерден alıp nege atçayıp koşar. Paydı ver. Руслан palvon bir tayga saldı. Şerik palvon keptir.
Ruslan, qaysilat bu? Öylesen karı eken ataman degen ata. Qarı ekan Ataman degan atini bir tayga saldi. Ushul ekan-da? Qaribek degan. Igilik Ruslan. Qayingdalar. Botir polvon. Ne degan atlar bu? Kobra degan atmi, ne? Ha, o'zing oldirding-mi? Shul aylantiribdir hozir. Semiq polvon bir qo'yga solib turasiz. Qaysilat Semiq? Ha, bu og'joltoy ekan-da. Pasqa tashlading-mi? Ha, uydaga tashlading-mi? Semiq polvon og'joltoy degan ot bilan bir qo'yga soldi hozir. Igilik Semiq. Uzun bo'lsin. Belga, jurtqa, dinga xizmat qilgan yaxshi insonlarga bo'lsin. Mana shu qilgan insonlarni Alloh taolam dargohiga qabul qilsin. Amin Alloh. Amin. Orqaga o'tasin. Muqaddam Muhammad Yusuf'un Lex degan oti bilan Boybota polvon bir tayga salom soldi. Oqtuyg'un aka. Oqtuyg'un qasoq. Lex degan ot bilan ekan. Bir tayga soldi. Ya Allah. Boybota polvon. Boybota o otning kattasini bilibsan-ku? Kimning oti bu? Noqatdan Muhammad Yusuf'ti. Lexus 111. Lexus 111 degan. Lexus degan oti meni o'ta kuchli turadigan. Qanday bo'ldi chiqishlari? Yaxshi, Abdurahmon uka. Abdurahmon olib berdi-ku. Bu yil Maşallah. 2024 o'ta qattiq jara otasin Boybota. Hali Uylanganiga omadli keldi-da. yo'q, uylangandan keyin slavilashadi, qaytsan ko'tarilib ketdasin-da Boybota. Kelinisi keldi-da. Igilik-a? Çok bala çakalı olsun, oğullar uzun olsun. Dez olup hazır olsun. Onların tabi'nin atınları jal, jengil olup. Kaça sorun koysa şu sorundan teşekkür ederim. Hoş geldinizler. Aşka öttünüzler mi? Hasta Faruk Taşan sizi serkalasın. Öydегі hazır. Orğunun jaş memeleri ketdi, biz. Ne dep qo'ydi? Uloqchilar. Kim taşadı? Bektur bu?
Бектір өзіңке қалғанын қала бер, рахмат. Молодец, қоштап дегендер. Жода бер ақа. Тарелдің бандит деген аты менен. Құрсан ака шүйтіп, елді жауылтып, ақшы той беріп атпаймыз пенші. Сен оған баландар үйге жетіп асың. Балдарымыз елге жерге теңге ақсын атқан жектерден болсын. Омин. Серкесini belgile. Al öt. Bahtiyar kim verir o? Joğorga kelgenge hazır koy koyuldu. Akıllı Mehmet Kur'an meyvesi. Havaya Бектурға кәттіран. Бектур. Орғыда, на Бектур, а? От кімдіке? От жүрейін, мен бұны менен башқа немелерден. От ноқаттан Тарел палуанын аты екен, бандит деген. Игілік бір серкеге салды. Тарел палуан өзі салып алды. Тарел, сен салып алдың ба азыр? Тарел палуан салды Кыргыз атадан. Кыргыз атадан Тарел палуан бандит деген аты менен екен. Кыргыз атадан бүгін палуандар кеп тұр. Бердіқұл ака, қандайсыз? Кыргыз ата 5тесіз екен да? Ат қандай ат бұл ака? Ортада жүресіз қа? Жаңа алдым әлі. Жаңа алдың. Ортада жүріп ата. Кімдермен келдіңіздер Кыргыз атада? Тарелдерді бе? Az bir serkege saldı Tarel, ha? Milyondan kep turga? Kim çavat at milyonda? Nurbek Palvan. İyilik aka. Ta koy poy tay. Aylandır pelesin bana kök formaga salasın. Muhammed Palvan saldı. Aylandır pelesin. Kaya kaydaysın ney? Hey. Ha? Aylandırıp ya. Tavaya kadar bayaman var hazır. Aktulgun Ermek, Ömür Muraç, Telegon, Oçuratke Turgulaş, Çoğerge tizili Turgulada kalkan balastay. Aylandırıp ya. Muhammed, söyle. Muhammed, al saqında keyin uymanlar, hoş geldinizler. Kursan beni etti, Allah berip atsan, Allah'a dedi. Milletiniz edi. Sağa Allah Taala'm oğul baldardan köp bersin. Amin. Allah. Minçinardan Rahman Berdacın atadan Muhammed bir koyga sorun saldı. Arkaga sorunlar. Küde. Muhammed Palvan bir koyga saldı hazır. Muhammed birinci sorunun ha? Minçinardan kimni atı dedin? Rahman Berdacın atı menen bir koyga saldı hazır. Ha, Akturpak'tan Rahman Berdacı at жақсы екен, yanı var. Çatırap çıktı. Muhammed, to'xtachi. Torpaq o'g'irroq o'xshab chiqish qiyin bo'ldi, ta. Gala o'ta qattiq bo'ldi. 77 kilo ekan. 77 kilo ekan. Qanday bo'ldi ulag'anam? Uloq jo'nda aytchi. Uloq toza bo'ldi. Tegi yo'q, suvi yo'q, toza bo'ldi. Shu uloq berganga qanday memeler bor ham? Uloq bergan ham ne maqsadi bo'layotgan bo'lsa, maqsadiga yetsin. U ko'rayinib, duo olib, uloq berib o'tadi. Allah Taala'm bu uloqdan bersin qo'sha. Şo'lum. İyilik onda. Bugün qaysi atlar çavattın Muhammed? Bugün Fadar Şulele generaldı çappadın o'xshaydi. Generalda ham minen. Ha, ham minesin be. Haydi rahmat ha. Palvon bizga oxirgi molda uloqlarga ko'p kele boshladi. Shu palvon. Palvon, assalomu alaykum. Oxirgi uloqlarda ko'p qo'yib qoldi o'rtalarda biz yoqda. Qayerdan palvon?
Alaydan ba? Kim degan? Oydan Bekmirza. Ha, Bekmirza deb ko'ramiz memelerdenchi. Bu yoqqa qanday memeler bence birlar chaqiribmi? Birovlar chaqirdilar. Chaqirdi-ku. O'tkanda Ko'ktolada ham cho'ng'uloqda juradilar. Kimlar otlarni chaqirtasin bu yerda? Bu yerda no'xatlarni. No'xatliqlarni otlarnimi? Shu Bekmirza degan alaydan internetlarda ko'rib qolsa edik. Bugun bizga keldi. O'ta cho'ng qora otlarni minat egasin-da. Bugün so'rg'in uloqchilarni tanishtiraylik. Qaysi ot menatga? Aman kattasini min. Kattasini minibsiz siz, Ha, zamin qiltov. Bekpo'lat polvon million deydi. Bekpo'lat to'xta. Bugün sorun bo'ldi, bilakmi? Bo'yta. Million men o'rtada elib jurasin. Uning ichidagi uloqchilar tartaylicha. Muhammed Arkada ötesini sorununu alaveresin. Sorun kılıp basın. kaldı dağı. Akıl akam ayırda canlı acılarınız ve turtturmaz sılavuz. At Rahmanberdi acının atı. Akturpak. Maycuvaz, Akcuvaz, Gürükcuvaz. Muhammed Balvan jana azırkı bir göndüğün atı menen Akturpak'ın atı menen daha bir tayga saldı. Amir. Muhammed hazır kıyla atık şeyt ha? Muhammed hazır kıyla atık şeyt ha? Karabil mi? Karabil mi Muhammed hazır? Akturpak'ın atı men bir tayga saldı. Emile. Hazır sıraz ikinci sorunu hem saldın ha? İyilik Muhammed. Bugün ulaka ataqtı Şerik Balvan keptir onu. Şerik aka attın güçlüsü müyüpsiz aka? Kimnin atı bu? Legendarlı Mirlan Boy degan qozib kontaktdagi. Ha, kontaktda. Bu atını tıka palvonlar çavatgan kontrakt bilan chavaslarmi? Ya biz zo'r iltimos qilib. Ha, iltimos qilibmi? Haydangchi bir. Ne degan at bu? Tyson ha? Uloq o'ta qattiq keladi. Hey! Alaydan kelgen palvonlar hazır. Sorun saldım aşı, jaş bala eken. Tay qulluq bolsun. Rahmat. Assalomu alaykum. İşte yaxshi. Aşulat men tayga saldingmi? Haydachi nar jaqqa. Aldımara. Hazır şu palvon bir tayga saldı alaydan Bekmirza palvon. Ne degan at bu la? Qaraxon degan at menen ekan. Jamon to'sdiq-a sen ildiga? O, deymandan anan. Nima qildi? Siladi. Siladi. O'tganda Ko'ktolada ham o'rtada jalon ele bardiga aylantirib salib beryaptың. To'g'ri. Yaxshi bo'ladi, toza bo'ladi. To'y esiga bir duo ber anda, Bekmirza. To'y bergan akaz ne deysiz? Daima to'ylar bo'lsin. Kristonlar bo'lsin, tinchlik bo'lsin, ha. Akaz to'yni içinde öldürsün. Senin işin ham iyilik. Adam shunday maqsad. Bekmirza, sizlerdagi uloq bilan bizning uloqning ayirmasi bor ekan-cha. O'shandaylar o'xshashlar. Ayirmasi ham bayag'ila uloqda. Bayag'ila uloq, ha. Uloq.
Таза болгон жерде таза. Жанагындай. Түшүргөн. Бекмырза Караханды айдачы кичине нар жак бер жака. Ушул от өткөндө Көкталада ham ортодо турду эле. Өтө күчтүү от экен. Бекмырза палван бир тайга салды азыр ушул от менен. Карахан, а? Бекмырза, кандай болду анан чыгышы? Өтө оор экен торпак. Оор экен. Палвандар жардам менен алды. Ортодо жардамчылар деңгээли канчалык болотчу торпакты көтөргөндө палвандарга? Палвандар бири-бирин тааныйт. Ким алган болсо ошого жардам берет. Бири-бириң, а? Карахан деген ат менен экен, а? Алды кетти. Акык сорун кимге насип болот экен? Сергек Жаша деген. Ким деген? Палван айда. Палван айда. Orta dımıp kaldı o. Бекмырза палван Карахан менен ортодо турат мына. Охо. От экен эми. Aldı ketdi mana. Mana. Bekmырза палван Карахан менен. Ortada eskiştiler. Карахан менен Бекмырза палван мына ортодо. Daniyar palvon aldı kettiga tashladi. Basçı. Cip salındı salınmadı. Anacığım. Yok. Ondan koy burada. Alamaz. Sevmez sen. Başkadan koy. Alamandık kıva. Ne vardı? Ne sevmez? Ne sevmez? Var işinde kıl. Davay, çabuk get etti. Çabuk get. Kim salıp biradın toyunu buzatırgan basam çapmağın evinde.